Voin ni som pariat March sang ni som ni pathum first half zo che hei Ruah la sur zui le nga la kuma ma kuanin gold second team at New Hope English School le dor puiventhar FC dor puiventhar kulam pangpo chen theo po ari chi mai ni parsa fa zawa hian under 10 biga chuan under 10 a hian Aizawl Grassroots Center B an champion a chuan under 12 a Durtlang Grassroots an champion a under 14 a hian Aizawl Grassroots Center A ten champion ani loman lak chu tlai darli hnulam velan yang loman hin sem don chawa tuna hian met sadakal me ka voin hi met somthum pathum na season top na ani chu last season atopa last match ani chu mo met somthum pathum na ani tu teng en ming kha boite mo tu teng en ming mo Aizawl Grassroots Center A under 10 tu en ming Alfred amo chuan nang Republic Grassroots pro tu en ming ha tuai amo next sa turen khel don next match sa Durtlang nen draw Durtlang nen under 10 ve inni nure pa te pon hen thi thap me a Ruah su le bian to mai a vot ve sang tang a hria ta khal out that an la rei the la wang to na ma son an thak boka Kapui teri ve do sang aru ve do dur ani mar ni som pariat sang hi som hi panga voin hi met ve som thum pathum na season khata hian met som thum pathum an kher kan ti kha voin hi last na nia afahan goal te le ai dor puin an ngam khop mai New Hope ne en khela FC dor pui beng thar academy som pahi anom kan ti to kha chu ho tu chu Aizawl Grassroots Center A le B New Hope dor pui beng thar MSSC Ramhlun Durtlang Grassroots chuan Dinthar Kanan Golds Academy Zotlang Golds Football Academy mo chuan Bex Football Academy Tanchil New Hope on sai to chuan ai pahi sai bhai kan na nei pahi sai bhai kan na nei tat se to lo tat represent thar Zotlang Gold Dinthar Kanan ani deuh nuai som mai NSSC Ramhlun tu te Durtlang te Aizawl Grassroots te B New Hope nia tenge kina comment na lama aron om mai turanga yang du to kang Ruah su na sa mai RG Stadium ani